napaturung ipo Allah Ta'ala malaikat nah maka nabi tamagami menginap magi na may galanda no maka day lawi mas sampajangan ngiro sahabatmu Muawiyah tas sila nabi aga man kalabihan na ito magi man na ipanora malaikat mas sampajangan na tau biasa murid tanya to nabi Muawiyah sahabatku dia salam ni tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat ya rote oko posisi na po Allah Ta'ala yang ngakui oko po Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas wasina ta'arusi wa midada kalimati makin nabita iya ubaca ewe pak katalu noli nabita iya ubaca katalu iya kok kesurimonri ni pasi timba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu mata namu pi akka 10 yo baca ketelwe rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamatapana pang Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir untuk pembahasan iwnewe meminasaka pengolongi tentang sampaja sunnah nasawa biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat untuk iwnewe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah iya ro sampaja sunnah Pak Bu angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja sholat sunnah nafilah atau sholat sunnah rawatib pasapina sampaja perlu mega rupanna pattarona tau pandritata rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat melo pengolongan dua telu rupanna hadis napake tau pandrita nasaba iya rohat desa kadat tasik dia tau pandrita maka da iya hak desa asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan tapi iya ro tau pandrita liangi nangga iya rohat desa hadis lemah makotoro si balikan nah kadangkala angka hak desa angka tau pandrita maka da iya hak desa melemah tapi ulama yang lain justru maka daya hadesa mentada. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dena polukku nabita tu polukku mi ulama jadi akong ka maka hadesa malamma dia itu na polukku nabita istilahnya dia na polutannya nabita tentu kang itu malamma na matada na tania tau pandrita mi naiya ko tau pandrita na tentu kangi relatif nih dia mungkin sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tau tu biasa tu makada iya ko yano tu Pak Belian angka tau makada hade iya ko yano dia Pak Belian tau kanja ya tu gitu jadi kadat tasi dia makomati roh hadesa nasaba untuk malai si dia hadesa nai pendre kedudukan nah apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul kan ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim
apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matandan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tiya wa matung kana pangewang berkaitan masalah ye sininna masalah ko agama na merendes mana lo ko rumatu jadi ya kong katau maka hadis melemah nang kepacara maka de maka yang matak itu hadis mako memang jadi aja nana idi malah saulu ya toh apa iya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idina masyarakat tiga amalan tapada hadesana sapa nayero to mapandrite riolo demetonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunna makoy hadesana sapai de magai na sabak de na palabangang ina rekode gaga ko hadesa dega ko kita ina runtuk makiro jadi tugas di masyarakat tanya sapa dalile mengamalkan dalil yang ada itu tugasnya pacara mae sampai dalilena jadi makiro yang itu sampai ya kong kata pudangi maka ada mana dalilnya maka datangnya jama-jama aku ya tuh tahu dame meni kedatannya jama aku tuh masa pada dalilnya ustaz selalu mutanai iya tu nak kada biasa guru ta iya ko najama ni guru tambo dalle najama ni guru ta kali sidendre napalabangan ni guru ta saada tiga ni nasabak de tu napa guru ngi ko de hade sana makitu jadi apa ya di masyarakat galutan ta jama tahu rusuk betul na iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi de tu na yang mana na ya pak guru nge wadi ta jama na sabak padalennya malan na tahu padalen repana makiro jadi pertama nas sama turusi tau pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tupurana basubu tahu nas sama turusi duan rakat tapi kan oke tapi dua pendapat nah sama turun nak makada duan rakat yolona sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sangnya sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabas subuh tawe biasa kepacara matang kalinga makoro to makada de panabas subuh teh angka sampaja sunnah don raka nasaba oko hadesa dua memat to hadesa dicari angka hadesa makada rakaatanil fajri itu iya kui betong itumpu kului duan raka sampaja pajar berarti yerona masuk sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh tapi angka hak desa lelem dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr jadi silengnya jadi aku makadai rakaatanil fajri duan raka sampaja sunnah subuh nama suruh tapi aku ya makadai rakaatani qablal fajar duan raka sampaja sunnah riolo pajarannya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh iya natunang katau mas sampaja sunnah duan raka capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakan iya naro nasa sholat sunnat qablal fajar jadi upapahang ini ya tapi maka dake ganon rei tau pandrita mega istilahnya nasapakati tau pandrita kan angka pendapat lihat to angka makada yerona masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita nama masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri ina iya nama masue sampaja sunnah subuh jadi pura basubuh tawe ijamani yaro duan raka iya naro narante nabita makada rakaatanil fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakan sampaja sunnah nasubuero sampaja sunnah pajar masarolak bi na rekomelo ilaini laiya tu sampajange masarolak bi ya regayase naya lino lolo misana do iya to na sampajange naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka dia nabi taya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange nayaki ko makada dena salasai sampajaku ya nakata bere imange kata bere pamular lalu sampajange salai dia tu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalai nomor sini sampaja sunnah subuh yang kedua salat witir jadi kotoma witiri jadi itu witiri namo pura bas subuh tau itu ko napai dena to sampai jamai itu wat dingi jama ko kiro kaida na angkami matto pasan na nabita aja lalu na demo witiri namo manihasirakang ya kene angka sampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri no ipapite ki barakna maka daya macipi wattu cek dek mani wattu ega na jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mui tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ya ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah walinnah tauripo jinna po Allah Ta'ala jadi ya ko meki mancaji wali tauripo jiri po Allah Ta'ala awitiri ya natu nakada nabita aja lalu nade mau witri walau rakaatan namo manihasi rakang jadi itu witri dia namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata janar 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mesera madarin kena jaman angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namun ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan nabi tiri iya kode maka detik batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka ada 2 3 tapi iya kuya masahoroe maka dami 2 napas ini jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya parosi rakanger matu akadani witir Pak Mega tahu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaat ini mapandi ulu tu malaikat Pak maka ada wakatai mas sampaja sunnah ganjil 2 rakaat kadai malaikat gendak bali tu kedua makanya sholli sholatus sunnati ma'al witri jadi wakatai mas sampaja sunnah bagian witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ia peromatu si rakange maka dani usolli sholatus sunnatil witir rakaatan ya toh jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian nabi tiri 2 rakaat karena pengala Ta'ala rewa kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo
Jadi ukuruna na berbeda kata pahani maka do angka maka da sampaja sunna de penatama subuh angka to maka de purapi basubuh tawe. Ia kui bukai penjelasanna alena pangulut ta Imamul Ghazali. Ia Imamul Ghazali ulama yang qasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam. Taupan rita lupuh. Angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya kita na hiya limiddin. Angka koro kita ena rampe makada nani gini gitau mas sempaja sunna subuh. Jadi kupure bas subuh teh rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa yukupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasang makuye. Ia ko angkat tau palamu renyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang katau siriangi ati na melo kiringangi anu makaleleng di natambus. Ang katau melo pasolangi maka na melo papat diri maga denul leletu itu. Ia rona rampe Imamul Ghazali nareku ia ruyala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah ya lay surah al-fil liila fi Quraisyin. Iya. Jadi tapala miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkatona rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iya Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isane itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega tu tanya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau panrita tembus kasyaf. Jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tu tena dati mangaribi. Udah. Ya kau tahu mati ya tabaca. Tapi aku meki mati pasti tak lupai. Itu makadami tau pandai papalampe sunga. Hero. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandrita okko lalan nasi dia kita saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi narampe makada nigi mas sampaja sunna subuh nabace kuliah yuhal kafirun akatallu raka mamulan nari waktu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka maduanna padai ko masjidak kai ulawa pada rajan nalino kaya ganami pake so iya ko meki malamanang jadi raka pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatallu no jadi raka pamulan ku pernah baca Fatihah tali jolo alam nasrah letu surah alam nasrah tabaca al kafirun akatallu napa ki rokok maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al-fil liila fi Quraisyin napa tabaca alam tara kaifah napa tabaca kudu Allahu akatallu talamanan ni kak dene cucuk yulani itu kan dina cocok maka da wai meka malamana ngite ko carana lo jame jo lo dua kada si kamale dua sip dina cocok apa dun rakami makanya pangupui patama manang
Tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasara napa kuliah wal kafirun akatalu. Nasabairo alam nasara dua non roibe matotama papalam pesunga alam nasara to napa alam tarakai pabalinna. Ya kuyarona supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh edega gabali wat disolangiki ibaca alam nasara si bawa alpil diila fi quraisy. Jadi alam nasara ka dobolo muy fungsina iya mi matur raka kadua ina rupe makada alam nasara raka pertama napat kuyal kafirun nakatelu raka maduan napa matu napa tala liila fi quraisyin napa alam tarakaipa napa tala kulullahu katelu. Nah, talamanan nih. Yang penting tingerang pak ianu patu ipa biasa pak apa ya kode ini pak biasa tuh dikajili-jili nih tuh agak siruna itu ipa biasa pak iya natu ampai iya ro tau pandrite maku ya para lupa pahangi kia supaya aja nato salah paham maka dah magi nang ke ipa tentu makoro nadena pat tentu ina bita maku ya iya ro ayah eri lalana akoram melebi masing-masing memiliki fadilah masing-masing angka hadis bicarai kadangkala deto kagak hadis bicarai angka to penemuan ulama istilahnya na amal kangi tau pandrite materu nasabari na lolongan hikmana yana rona pak gurongan yana tiasa kaulun ulama iya ko makiro de nakadate hadis makadami penemuan dalam ilmu hikmah itu termasuknya tu niga baca kudu Allah ka denang kana sorongnya nabi tamakada baca kudu Allah akasisap buku soy akasisap buku ni denang ka tapi angka sahabat na nabi ta nabaca yaro nabaca yaro kudu Allah kasisap buku soy nabaca te kasisap buku ni sahabat na nabi ta sisan na mate muawiyah sanna sisan na mate maselan nabi ta taselang magi na taselan na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabi ta de to nisangi maka damaga na kama lino tapi ia makoko kita maega hamisangi maega na saya nang kanao ni mako adena na meta ia na tu namo pak murai bitang katona pengobatan akhir zaman do maega padahal nabi ta lagi deni sangi makada mager ko mekama lino jadi yero nabi ta kan angka matan nasoe malibu tapi dia cahayana pada miulangnya masalah nabita dia tu nagarhana maka dia nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nakwa mata soe maka leleng dia tu kan meka lino maka dia Jibril deh iya ro ampai dia gaga cahayana matan nasoe Muhammad 70 sabbu malaikat napaturu puang Allah Ta'ala no itu puluh sabbu malaikat angka to riwayat makada dena terbatas makadami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi ya sana kinri ya sangelangi wallahu alam apa penelitian makada iya lino angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na sementan relanda na lagi mau paano mo pa yun tanya pa lagi nangiro bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang yero na panadapi bintang terdekat dari bumi na makadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri bumi dihiasi oleh bintang tanya langit jadi pekoniero itu biar ko ya kumakaran ite kendri resangelangi wallahu alam dia naga pahangiro di sakar kendri monro yang jelasna onron na malaikat elangi nayaro makadai Jibril
napaturong po ang Allah Ta'ala malaikat na maka nabi tamagami manginap magi na may galanda no maka day lawi masampajangan ngiro sahaba mo Muawiyah tas sila nabi aga man nakalabihan na ito magi man na ipanora malaikat masampajangan na tao biasa mo tanya to nabi Muawiyah sahabat ko dia salam ni tapi tanya nabi maka day malaikat Jibril tercatat ia rotai uku posisi na po Allah Ta'ala yang ngakui uku po Allah Ta'ala maka da ahli surah Al-Ikhlas nah itu iya naro jadi itu kudu Allahu pak dia nasalah itu maka dia baca kata lupa ada kui patamai Quran dia aja tangga biasa nih biasa kaya teti we mataku maka da unrolopo na pamase na po Allah Ta'ala tau de inulle mangaji malampe namo kudu Allah minabaca nah itu namun ya itu jadi itu tuh dia capa imak kudu Allah pak katoje itu tau kutuli kudu Allah minamba pui mana sih kudu Allah siapa aja tak capai itu de nawadi jadi makanya bita tolong tuh salah sahabat noli sahabat na tolong iya ro nabi tar benena na tanay maka da iya lakai mui tahu salama tercatat iri sisena po Allah Ta'ala ahli surah Al-Ikhlas mako kami katanay ko akasia gani mangina baca lakai mu kudu Allahu kagak pesan naro maka da kaseko ina baca kudu Allahu lakai mu na incata mana ya sangi ahli surah Al-Ikhlas maka baine na pura ka na podang maka daya ruya bacaku dewatin roko wani ko de naganna kasih buku Allahu baca de to na labu matan nasoy ko mubai ko de baca kasih buku Allahu berarti kedua sabu sisa buku soy sisa buku wani tulian ni rona pananong tapi ia ko ibilang sisa buku tapi makaraki jadi ini meniro ya kode hatulle baca ya kasekoro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanya nareko ipan nanungan ni maka da seko maka da sisa bunaya 500 koso 500 koni wadisa pedik apalagi makoko akan menyamang kata sabde to yaitu tasabbe pakinan nomor tanyana yaitu ipacene bilang-bilang pacu ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron yo poko yaitu napasa dena ina mau matinro di tama di ba o siano ni natambay man ni edo jadi yaitu bilang-bilang ni makoko apa bilang-bilang tau patinro mi yaitu ipasa apa ya ko yaitu ipacene madari tak den na kumatangangi masih kiri na cakarudo pak setangi mematoha apa tinro ada na metola sapu-sapu mata ya makada magi-magi na tinro na de na letu makito jadi iya metoro matana padam itu ketemu to ko subuh maka tanah madari ni aja lala matan nama kue na nangkalinge te nasang menapai mangaji lilu jolo cede pak dek to parap basi oh lama nih tu ya narabah ele pinoto lagi na sama memang setan ya na tu nakada nabita akatalu tu nasio alomu nasio matamu nasio takalim jadi patui rantena narekomoto ko ya komoto no pattu sirante nakade ko si jalo majenne ya nagessa no wae pattu tallun itu ya nampai kada ya kong katau matin roang ya na tu ampai biasa yepi wae matanna do yepi wae matanna tapi katau pasantre de napi na bolo mete wae mapantengan itu jadi na bolo me mati wae mapantengan jadi maga ina sabab memang loki majenne ko makiro langsung berwudu makie jadi nak sampai sunat subuh to selesai angka cedek maka dawe madari ya Pak Ustaz terlambat kak dia nak kasih usah 4 jam sampai sunat subuh na 7 jam apa wat dingi kaba pura pi mas sampai subuh teh nai jama
namanya qada. Tapi risesena taude nangka nasalaiwi. Iya ko bisa mo ide tajame jabawan nah. Do risesena mi taude nangka nasalaiwi. Ya. Boleh diqada. Nasaba angka sahabat nangka riwayat ya naronia sang hadis takriri. Ya sangnya takriri konsensus persetujuan Nabi tapi diam. Betul kan dia nak kena Nabi tak cocok nih, tujuh nih, dia tu nak kena salah, mamakobang nih. Tapi amakona Nabi tak menurut ulama hadis wadi, nasabah ya kene dia wadi maka dia Nabi tak aja. Tapi ro Nabi tadi balala nangka kalimat masuk kotimun nama kada salah ya tu deh. Agak pek napau maka dami Nabi tak melo ko galau pak guru. Lebih makan jaknya itu pasti nasalah ini tanya kau wakil tu melu kau pak guru lebih makan jaknya itu maka dia sahabat itu pak guru nak ya Rasulullah makin Nabi tanya mau baca nasalah ini ya rumah tu jadi dia nak Nabi tasalai yo poi di neraka ya tu wah tepat dia kagak silalona aja mata perana kena sapa jaban dia pelek makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dia tu nama rasa salah. Nasabana podan maka angka lebih makan jaknya itu. Pada roto masih kiri pura sampai jasuh benar sel masih masuleka batu karo manalah. Mini sitan reulunna. Batu karo manalah masih kiri. Nah itu Nabi tahu. Mini tengah sore pada salah ini. Ya naperi dia nak Nabi salah jam-jamamu deh. Napodan ni makada. Si pona gero pura ko masam pajasu bude pernah ke misalnya masiki nasa de nangka nasa bigo nasa tuli masiki ka maka Nabi tamai kan itu baca nasang akadua milet ya betul rumah nama akan ditandre maka dia Nabi ta melo ko go pak gur angka baca na baca Nabi ta subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati makin Nabi tak ia ubaca ewe pak katalu noli Nabi tak ia ubaca katalu ia kok surimonri ni pasi timba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makoko namu ikali akasapulu yaitu mata namu pia kasapulu ia ubaca katalu tapana soro batunna nasan tapaguru ini rona karena Nabi ta bacai subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri tauretah iya tak amalkan yana tu nak kena tahu pandita baca katalu ko rewengi baca katalu ko subuh pura masam paja subuh namun iya itu mau baca luar biasa nih liwat ni tanah napalannya itu jadi komeloki maka nak kami nama tanah dia nak cau ya tu yana tu sikiri tapi dia ya ro sikiri kami nama kanja iya miro kami nama tanah apalanna tapi angka to si kiri mancaji tanah ngoko suruga pada ko makanan kaduriang itana ngoko darah ini salai iya na rumatu mak buah maka iya na hidup pa angka to si kiri datanya ya subhanallah matana mengka kega maka dai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim kata baju subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ina rosikiri tanah-tanah kilala na suruga itu jadi madu pedupa kata maka ko meko pakabari tapak mu baca la ilaha illallah madu pedupa idi manya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may baca ya ko makura-kura baca ina ro ta baca na subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati madu pedupa mo yang penting yang kata amalkan Pak makom itu ya kok maka DJ gawa pala ustaz to kalulu aja ya si may baca si lupa ya karaban ya astagfirullah ya benar ya kok makun rumo piro salawan namo salawa mi tapan nanunga barakalo po na ito ya jadi dia naga coba gampang ko dia mau patisang salawa mate bawan ni jadi sampai sunat subuh
Kemudian leteka sampaja sunnah yolona si bawa imonrin nalor ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya, termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, duan rakang yolona loro, duan rakang imonrin naloro muakkadah. Ya sange muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita. Sampaja sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonrin naloro muakkadah. Tanya gair muakkad. Apa iya tuh sampaja sunnah gair muakkad loro apa yolona apa imonrin nah. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wadi langsung ngapa wadi to masna 2 rakaat di bersalam. Ya komelo ki ma suku-suku tapagan na ya pak. Nah itu apa ya ko 2 itu sampai sunnah minimalis asana. Ya deh minimalis. Aga gunane repat. Angka riwayat puluku pamuluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ada melebih Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng pamasinannya salamakan maka Nabi tanani gini kita mas sampaja sunnah patan rakang yolona loro patan rakang imonrin loro lai harangan nyukupung Allah Ta'ala nagis sa api neraka watakalena. Iya to si oko kita hialimitin kita ni Imamul Ghazali patan raka sampaja sunnah imonrin loro tapi leng dena biasa. Maka dia Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana nah pamitta rokokna jadi dia nak katalu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kitar akadupulu sini iya dia nak katalu apa angkat itu nabila ya Allah Allah metet ke sujud metet ke rokokna makoto paropa emang metet itu sujudna tapi petanda kamu napakupure na jamayro tudat-tudang icinampak masih kiri aga nasi Imamul Ghazali iya ko napakuiro bate na jami sampaja sunnah imonrin na loro 70 sabbu malaika macio mas sampaja si bawa alena 70 sabbu malaika macuri mas sampaja. Yang kedua iya na malaika macuri mas sampajange matasakde aswani milauri pong Allah Ta'ala sarekom mengiyon nate ni pas salama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dene cek dek 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marajir-jiro nak ko tahu marepa dene cocok apa metet terrokok na metet atau sujud na tanya tak petah-petah. Itu tanya mapudong kanan betul kan yang penting ngepai tanya ya roh di istilahnya sempajangnya mas senang jadi kiro monro mesti ta paha kutulai jadi roh muakkad gairu muakkad ya ko muakkada 2 yolona 2 imonrina menurut ahli fikih iya kotat Imam Ghazali 2 yolona apa imonrina iya ko gairu muakkada apa ya 4 sebelum dan 4 sesudah duhur yolona as-sarae 2 muakkada sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkada yang jelasna sampaja sunnah yolona as-sarae patan rakang hadis memang angka makada muakkada angka tau makada taniya magai nasaba angka narampe Aisyah makada yero nabi takwasarai patan raka sampaja sunnah najama na petang nasi angka tau sahabat paui makada uruntu inabi tamas sampaja sunnah yolona sarai don rakami itu kena itu jadi pura najama 2 pura topa Aisyah makada apa najama kata sahabat maka dari bitai na bita 2 miana jama gitu ya naro nakada angka makada 2 angka makada 4 tapi yang jelasnya patan rakangnya angka hadisana
aga pesan na nabita ternyata ang kapadilana nanigi tahu mas sampaja sunna patanra kayo lo nasarae apalan na itu patanra kange nawala ipo ngala ta'ala paday ganna apalan na tahu malaksanakannya ibadah umrah 1 kali. Nah yan na tuh sampaja sunna. Jadi ya ko 25 juta di ipasa dia na palo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na parewa apalan na tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pak itu pengumrah biasa berkali-kali tak cicam milau mengumrah tapi beberapa kali dia mengambil umrah jadi atau make itu pada ko 1 kali umrah pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan rakayo lo nasara jadi mereka apalan naro apa ya kene melo imakadapu imang roh nigi masam paja sunnah patan rakayo lo nasara ya lengi di 25 juta hais baka masigi desa kada kay ganola po imata mah itu jadi makira jadi itu karena fadilanya iolona mga monri nasara dega sampaja sunna monri nasara tapi nabita angkanang kanalo bolana Ummu Salmah indok Salmah iya na bayne na nabite matolak da inapay po bayne apa mati ambo Salma na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai podang Ummu Salmah pak masarala da ikasih nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambai Allahumma ajur pottolayang nga iya talaewe iya lebih makanja ini talaewe jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa ya tu inna lillahi ternyata mate nih baca musibami makadami kodalele yang terkena musibah tak dengi motoro tak dengi sandala amate ngangi tau malasa tau kecelakaan ibaca inna lillahi mega apa tuh nasa dia pajeda mate natanden itu baca tuh mate itu itu jadi ibaca roh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napai tambah Allahumma ajurna fi musibatina pot tolayang ya lebih makanja ini ya talai makale Ummu Salmah purana nabaca ro nabaca sa napa makada angka mo pagataw labi makanja na lakayku de rona de betul na de na rapa ako kalan nasa nalakay ko na taw kanja arone pasabara na de nang kana macay pasampajang tulimanya makinin na ay de na aga taw pa dalakay ko kanja na iya na roga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka dadena rapat tepat na Ummu Salmah mo podangi rupa dongangi sehingga Nabi mendatangi ng kada nabita waktu bisa liwa pintu na makin nabita dega ye mu yakini ro mo pawe upodak ko gitu nasa deje na dew yakini de minarapa kalau ku seding pa maka dadena seding gaga tau pada kanja na lakay ko makin nabita kega makanja lah kay munaya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay ni yaitu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoa itu ipubay ni iya kong karoan itu lima makbay di macuri nabita suruh ni sapa tahu matoan 60 na tahun na kawingi itu lima macur sunnah itu pak makatuti kako iya ko baynya makalita sunnah wah itu iya ko sampaja maka kunruh jadi tapi ya kami tuh mulai lalaner jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagata paletat deng iya narota baca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala nasaba maka di itu gaga pasan na guru tero pak guru ta almarhum aji pataku di Sukara yinawi dinamo na pesantren
lau podangi mah kada deka juga baca-baca ta pala iya ro pala wala wairo pala ustaz kiai pimpinan pondok na macan ni matoki tu mak guru deka kok kita eta runti rumah kada ye baca na dedi nam ite ga maka de guru ta mai ka sana mai ka sawa pala tapi dia upake kak magai na saide dalle na yero na laya aja na nilawai dalle na tahu no mamagi-magi ya rona lairo na uhalalakang na pak baraka na wadin na wayang untuk keluarga apa niga palalo yokoro pangay ano wanita na dinamo kola sari mah kalicubuh edo na de tanyala lang ya robungnya na mo ato iti roto macan ne sapa de to ne ita ko baru ano wana runtu yokoro berarti mako me matiro pura nagari sikang po Allah taala dale na toro pura halalaka ama kona maka dati kilala makanya mate ko makuy ko inay motoro na maka dale na toro lima ko na lo pura guru tabe lo ko dako dia ulit tayo to pa kiai maka da muda pimo to matuna mama ko ni guru ta ini ruta pana pulang maka da tomilaw do ilodo ni pa ina sang nanay kasi di gagawin na po nga Allah taala matuto nakate na loko masikolah atan na po nga Allah taala pasting kay tarima don na kunegan na tuwa nanay tomilaw do na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na do nga so lagto ila porange maka da yinaw dinamo na pasantrenge talo taw patamangi dinamo lo pugurutan maka de guruta nali de chen tadde nga pa de gage di namo taldo kene de tadde mamak ko na jadi iya ro ko taw makanja pahana makoro de na masusah maka de tunang kataw maka iya ko ni nali te gagata melo mitu po ngalata la tola yang labi makanya pa de na tatola ko de na lagato itu kan tuh jadi iro ipake saya kira ya na jolo pangolongan ini kamu pematu apa napai pasapina sampai perlu ya mego pa sampai sunah angka sampai sunah haja angka sampai sunah toba angka sampai sunah tasabbe angka sampai sunah utaka o bulan muharram kung kalasan na tawe pasti angka burai ini angka tu sampai sunah o bulan sawal ya karuara kana ya kuijame ro sampai sunah ya natonakan na lasa aja tamaselang ya nang kamu to kutilan nalino wad di boreki o kuinipi na borai ya ti ampai ko malasa pa bodo maselang dari ruang kalelo doktor kada aja nah paku rojolo kamu tu batu baraka na alhamdulillah sirek na taungi baru-baru na kana lasa ulas sidi ulas 10 sidi 20 10 sona dulu mak Jumat kedua pak dulu tokong dulu dokter apa waktu corona mari di mana pak kita ko dulu tatonge tapi tulima sampai jaliu maka dade tuliaki nggak maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nang kursi runtuk dek tahu apa nih sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris dia nang kursi runtuk na sama oki Amerika Monroe si Hisham Kabani magi nang kaya roki lalan nipi boleh angka boleh pak guru maka dangka tuwe samsang oki asik na lamarimu kung katutuk ko ay busyok kilalan na lamari pasigaru ya ruminungi yun na pak guru nga na pamade moto ka godang ibu elenga ro sam-same nasa capung ni dak dene capung kau apa ko tu nalai nasa ka to mo pa dak kung katuwa ibu ko to betul ako saliwang itu air hujan di bulan 4 pasigarus mulai enggak winung si kaca winung saya minum itu sore pura masa pejangan saratai winungi pas bajanna elo nak matasya aku cempah itu kak barakan itu jadi itu sholat sunnah utaka dan memang mega kulalan na kita na rampi padilana sampai ini kesana oko Ibnu Halizam na rampi itu jadi engkah tapi mundri pematu pengolongan supaya manase pak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh bapamu lekor ijam ya naliwan ni sawal pajatoni saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.